Gobakogo chakiwa ase wodi ya Kiogoro yo bagukora wano MC Wenseme yo Walter Muchache asaba ibori baba wikirana sobonge na kwenyorera chibasari. Walter Muchache niganyara ko bagakurie iranga serikali ye county ya Kisii na boigo korwa ase wodi ya bachiko bako bwateraniri gusira emerobelio ye chisemi imeye county ya Kisii anene ime wodi ya Kiogoro nonya nabo nigateba chief omwecho nigo charenge chinke mono korende ase chinga kia mutwe bari batanyara ko bakwenyora chifomu cya serit kuria rero mbachiko bakwenyora buna abatangani Ekito jya chaga twanyode cheki 1166 cheki chyo onabegete uniform li kuchwa sajire uniform ngakarana nyora tenga bible baita bangi babote micha chiri kero bugori ala kanyora 3000 and roso mwana school bible bacha bakuburi cheki chya cheki jya tigarete anga cheki 200 no jirobisia bantu bagara pick onko basaba moche gosi ntoko manya omwana omoibori tuko omwana moche moche cheki chyo ko rechi basa tayari gara chikonya abana bari mu school jya school for 1 week ahead a week ya mutigango mutumie koranga bantu bato bachire boyiri cheki ikendera ratu ana form jya form 1 onye chiare ngitike senge basa tuwa tukuru 5 million afa million na tuwa bakanira sechi school school ya school ya vocational center na secondary school igere form 1 2 3 and 4 wana tuwana ni form 1 le wana ya chaira abantu bakire kwishoria asobwango mugaba natete nande ngoli kabale cheki icho egera by next week onyora cheki cya kiri chikonya abana baitu so iwe exercise ikina ikagenda na kioro job is very busy abantu bana staff bana office my secretary my ward manager my PA obara bagane driver yane bagenda to shuri kraba antas chinchina wa nehru kirabona otherwise exercise kia chage sambi to akira ni sikurigire chize chigabona sa sapa jerigire kia hele bona form to ana ngabantu bago ichuri bayana abatanya oratora abatebi next time we will give them priority vocational center ngo tudore ko support muna karutu abantu no mugabana ganchirana yakora abana baitunta banyore skills ichinga chibakonye baraba bakora plumbing baraba bakora driving baraba bakora tailoring use electric courses na nabo nguchi turi kubarikera tuwabaire form tubarikire cheki egera na bakonye ke mwendra Kiogoro ward so far nagendrete ebitacho bieto bya Kiogoro ward bya Rosribu asset sub location chitenye ebitacho 16 bona byahiri bigendrete ko bose burunge byangere ko leta amacha abantu betu bangere gutumia ikonga nande mbagoga chipara cheito na chiro cyo cyarigereriwe cyangere ko ngurwa embure ya twete nyingi egaterenia ebiragita kidogo lakini bana yangere ko rogana ko kamukere ebiragita